Ndlovukazi nani Lithango sinivusele kakhulu Lithango. Lithango indlovukazi seyibongela umsebenzi lomuhle Lithango. Njoba le weekend lawa latawubalandzelana lilanga lenu Lithango. Awusiwubonile umgqumo welithango bukhulu bawo ukuthi ungakanani lengqe lapha ema-hour nema-hour solonenga wabona cha lithango liphumile sibili ngilokuhle lokho lithango. Namuhla bekumnanzi lithango ngoba ngiyakhumbula lapha nawuhamba lapha bekukhona lo bekusho ukuthi tshwa kancanyana la ngaphansi kwetinyawo. Noma ngalelinye ilanga labanye baye bathi hayi lo kuhle ukuthi tshwa kusita ukuthi kukhokhe nemihwebho nako konke lokho lithango. Kepha-ke hawu namuhla senihamba kukhaphethe le mnanzi kakhulu Lithango nani navele nananzisa kwaba kuhle nemgqumo uyabonakala namuhla bukhulu bawo ukuthi awu ngokhulu sibili lesitedium bekuthi toyawu sasibukwe sikhuliswe kepha-ke nawubuka linani lenu Lithango kuyabonakala ukuthi awu bukhulu benu nibonakele ukuthi awu nestadium ukukhuliswa kwaso nani nifike nakhomba bukhulu benu lokuyinto lenhle leyo Lithango. Sithumisa konke lokuhle lenikwendile Lithango ngoba nembala na kuthi kuyezwa na ngeSiswati niphume lebaleni njengoba niphumile kubonase ukuthi njengoba kubitwe umkhosi webuganu nembala nani niphume nishone lena etikhotheni nalena kukhathaleke ukuthi nihlangana nani lena etikhotheni ngoba nase nivela igama lelithi uyezwa na nembala kufuneka nibonakale ngemgqumo wenu Lithango. Niwafakile amandla kakhulu Lithango kubonakala ukuthi na kumenyetiwe uLithango libonakale luphelele njengoba nembala na lolithango litokhombisa bugagu balo likhombise kuba ngemachalachala lamakhulu Lithango. Kuphumela niyelena nibuye nato tonke titulitulu nalokwa lokuhle lokubonala ukuthi cha nembala kwakha kona kwekuthi umkhosi webuganu ube mnanzi sibili ujabulise njengoba sihlangane lapha nje sihlangane nganjabulo kuba into lenhle kubuthana lokunje ukhanze nje ukuthi sibuthene ngenjabulo kude bulukhuni kude bunjani Lithango sibonga uNkulunkulu nemadloti kusendela la kaNgwane kuthi ngesikhathi sonke kuboba kuhle nje kube mnanzi sibuye sive sonke sihlangane sihlanganiswe bunanzi kujatshulwe kube nje yana Lithango. Bantu labahlala bajabulile ke uyababusisa uNkulunkulu ngoba nembala
kuba kuyento lakabentela kona lokuhle netitselo letinhle letentekako Lutsango njengoba nje nibonakala ninjena nifundzisa impilo eSwatini ngoba kunalabasha nje labetako nabo bafundza eLutsangweni ukuthi kwentiwa njena naso ulutsango ngoba nembala nanihlangene nje ninje nikhomba ukuthi kuba lutsango kusho ukuthini siyati ke bomake vele sigaba lesikhulu labazidlalako emimangweni yonke jikelele mikhulu uyokhanza uthi bomake bavele ngibona labahamba embili kukhomba indlela lengiyo ubona ukuthi bomake kusho ukuthi bayadimisela lutsango ngisho noma ubala tinombolo ngibala tinombolo tebantu lababonalisa ukuthi sebaphambana nesimo sekwenta tintfo ukhanza ukuthi inombolo telutsango luncane kabi ngalapha nganhlanye inombolo iphakame kakhulu ubone ukuthi kukhulu ekufanele sikufundze elutsangweni njoba sonke nje sinje ngiloyo ukhuliswe utsango wengcile esandleni selutsango lamfundzisa impilo lamfundzisa kuhlonipha ukuthi phatha kahle emimangweni ngoba nangabe kungahambi kahle kuye kubukwe make ukuthi usukhuliswe kahle wena waba njena nembala ubonakale kepha ke siyathokoza ngoba ulitsango livele inhlonipho liyayifundzisa eveni naku nje nibambe isimilo lutsango kube kuhle nigidze kwaba mnanzi kwaba kuhle nabuya nekudla lokwanalokwa ethafeni njoba sifundisa nelive eSwatini ukuthi ngalelinye ilanga live leSwatini alibe nekudla lokwenele lokuyabonalisa ukuthi live alisadzingi kuyawuthekela selivele lithole kudla lokwenele lapha eveni lengikholwa ukuthi ke lutsango nembala kuyawuba kuhle ukuthi live kwanze kudla njoba nifundzisa impilo ukuthi nasibuthene sinjena into lenhle into lefanele ukuthi siyende sibuke ukuthi kudla eveni kwenela kanjani lutsango lutsango nembala njoba nibuthene ninjena kuba kuhle ukuthi lutsango lihlale lube linyenti ngoba nawubuka tinombolo emhlabeni wonke jikelele usukela lakithi uyakhanza ukuthi tinombolo tesive labanyenti kakhulu lutsango ngibo lababonalako ukuthi baba banyenti emamangweni kuyindalo leyavele ezulwini ke lena ngoba ungeto washo ukuthi kuya ngani kwente kanjani into yelizulu iba yelizulu nje lutsango ukuthi bomake bayawuhlale babanyenti ngoba noma ungaya kuliphi live kude live la ungakhanza khona ukuthi bobabe bangetulu ngenombolo zonke isikhathi kuba bomake labangetulu ngenombolo lutsango kumcoka ke nembala inombolo njengoba injena ukuthi litsango libe ngilona lelibamba simo njoba nelive lilwa netifo letinyenti lena nalena lutsango nala uhamba embili kubonakala ukuthi liyasifundzisa sisive emakhaya kubonase ukuthi kufundziswa live lonke kutiphatsa kahle kutihlonipha kwendele ukuthi kubukwe ngisho netifo letikhona letibonalako njoba la emhlabeni uqhamuka
tifo leti qhamuka lena lena ukhanza ukuthi awu tifo leti letibonakala ukuthi tithi bhememe tibonakala ukuthi awu tihamba nemiphefumulo. Kepha-ke namuhla kuletinye taleto tifo nje sesiyabona ukuthi awu lithemba selikhona njengoba nje nakubonakala ukuthi awu kunana bekusolo kukhalwa ngalo live lonke ukuthi awu umbulalave ngumbulalave sesiyeva-ke kulamalanga ukuthi awu kukhona likhambi lelitfolakele lelibonakala ukuthi nawulithethe lelo khambi uyaphila ukwati nekuvikela impilo ingahambi nje ingenwa dibi nalokwa lokungakafanele Luthango. Ngikholwa-ke nani Luthango ukuthi njengoba nihlangene nje ninje nitawulisebenzisa leli thuba lokho ukuthi ngoba labanye ukhanza ukuthi basemakhaya le khashane nale kufinyelela emitholampilo batokwati ukuthola leli khambi kuyawuba yindlo lokhanza ukuthi awu kukhashane. Kanti-ke mathuba la njengalawa njengoba nje ngikhulumelene betempilo abasebenzise lamathuba lawa la kubuthenwe khona live ubonakala ukuthi sithatha nalelo thuba lekubuka ukuthi 21 etigabeni into ekutheni kukhuthadwe ukuthi emabutho onke akwadi ukuthi ayithole impilo Luthango atokwati ukubuyela emakhaya futhi nasathole nemfundiso ayoshumayela nalabanye labangakalifa lelivangeli batokwati ukuthi babuye babe khona. Ngiye ngithi lokutholela likhambi libonakala ukuthi likuniketa impilo ibenzi usuka khomba luthando loyo muntu loyo Luthango. Lengikholwa ukuthi lo luthando lesilitholile saba naloyo musa nathi sitawulisebenzisa kutogwama konke letinkinga letibonakala ukuthi betilihlupha live ngoba kude elikhaya lebelingakhali noma ushona kuphi bomake-ke njengoba vele nakukhalwa ngibona labahamba embili ngekukhala kubonakala ukuthi nawuvele lobo buhlungu nineke ningikwati kangcono obuhlungu kwenga labanyendi Luthango ukuthi-ke nali-ke likhambi selitawunciphisa tinyembeti nako konke asilisebenzise ngalokuphelele Luthango. Luthango imisebenzi yonke ibe mihle njengoba unyende leni kuphethe nanibuthene njena nemfundiso nekufundisana empilweni live libuke Luthango ukuthi live lithuthuke liyembili likhule ngentemnotho kutokwati ukuthi bonke nalabantwana lenihlala nabo emakhaya labacedza tikolwa bangadikhanzi nje banzinza sebagcina ekugcineni bangathi oh ingabe impilo injani na nibuthene njena nakha emasu netindlela tekubuka ukuthi emakhaya siwakhulisa kanjani siwagcina kanjani atoza simame ngiwo amathuba lawa Luthango lekufuneka siwasebenzise ukuthi awu umsebenzi wonke Luthango lenwendile ube muhle kakhulu nemisebenzi yonke kusuka emakhaya nite ngalapha kwaba kuhle ukuthi kuwo wonke lo msebenzi lenwendile siyawubusiswa uNkulunkulu siyabonga kakhulu Luthango.